You tahu saya siapa? Halo semua, saya sekarang mau dekat Midas Pasaraya. So sekarang kita pergilah talentkan abang ini dia main game. Okey, jom. Abang suka kereta tak? Betul you? Suka kan? Suka kereta kan? Walaupun kita tak hadiah kereta lah. Dalam 20 saat, sebutkan 10 brand kereta. Baru, Mitsubishi, Proton, Motor 2, Kia, Hyundai, Toyota, lagi Peugeot, dan lagi apa ya? Bennett, Nissan. Okey, dah. Congratulations. Nah ini, panggil kita. Wow, Okey? okay, thank you. You tahu saya siapa? Kau ni apa? Tak tahu kan? Memang you tak tahu lah. Sebab belum famous. Oh, belum famous. Wow. Ya, cincin. Thank you, Mac. Ingat buat saya famous tau. Lain kali kalau saya famous, you ini store famous. Oh, betul. Thank you, Thank you. Jangan. Sebab itu kosnya. So kalau korang nak try, setiap hari Rabu, abang ini akan dekat sini ada store. Cari ala ganti kereta, cari Sengli.